okuchweka Orutindo okushanyariza ebyentambura na munonga ari Agacencwire yanabingora hapuyo okuza Kakabara district ni Kyegegwa. Konturakita watu kontakteji akatufera. Reason being noleba mu kikaro cyo kuteka mu karvatse mpango zine ziri nk'edwame zo kusibana nati batija bafera bateka mu buce kandi kino kisaru cy'amani bararukozire urugwita ko bagiye kurukora ko bararukozire biza baretitaka ngo maramu bituri gitaka butaka nangwa nitaka ko baratiremo tubayongera kurusanza no kurubata harakatindo kibakoze rumbi bawo akibatiraho bit aka okuzakarabaho ino kubanza kushashara sente ziri hagati ya 10 n'13 hatu twacwamu twayikoramo muri monka abataka twakoraho Orutindo rwa bwangu niko abantu babasembara bahiguru. Prime Minister kugaruka keta pekasa bakagaruka ground bakatebekanisa Orutindo na n'umuhanda guona kuruga sojo mpaka na bingora aho korona rumbuguru bona yo mu mberano. Twaganiraho na John Kisoke Akiki chairman w'ente bya katano awinshonga age ebinibyo yatugambera. Gudo rwa Nyakabiso yes rucyari hansi ya contractor nuwa cyarukora nocyo n'urwo Orutindo rwonko rwa Nyakabiso abayataka rumaririze ntujya kwikarira nka district roads committee na ba members ba parliament ba member ba district roads committee turole mulingo cyo turakoraho George Sande ka contractor obinji barukutunga makakomo ebyona we yabita ahanjora. Now like the swamp when the state has been, am I God to stop water from flowing into that swamp? Yes. So if in the contract document they say you put in culverts of 900, yes, according to the quality of the road, yes, that quality is called class D. District ya Kyegegwa ekatunga sente ziri kwingana billion emwe na million renda kurugo mu kitongole cha Dr. Deep Agacencwire ni yemwe bitu byona ebyakozerwe bitwirwe omwejemure gasha kwa Philip Murangira omuri Kyegegwa.